amasain kan channel lo ngai thatu zo fa khovela om zong zong te du sakna le za na chi bai karon bu ma sa che wani voin hi ni som pasari February sam ni le som ni padi zir top ni alo ni to in ka ria Manipur buaina nimin lama tanga buaina chi khang te kan han riat the ang te ground report kan ran pe anga hei tu na hian internet te hi shut down ani to awang hianin chin hi kan du ang hianin kan han la khom zung zung thei ta lawa hei har sat na pakhat ani ni amaro chu kan riat the ang phone na tanga chanjin kan hanin zot kuala chunga kan riat the ang te chu report kan ron pele don ani amasain more lama kan han tanga more khopui chunga jing dar rugatanga dar something curfew an la ta dula chung chuan more khopui chunga ke ni zofa omte chuan eile in turte kanin lama kan thi ang en chu tiang chuan tin tuna nikum lama kan volunteer mi pasari an man tele kum thar nuwa kuki in piting no palatanga ho tu patian man te kha asam rifle game chunga KLP kan ti mai key location point ti ania khalai muna kanan lada renga zonu hovin chun zan zomin an duty tana tun tling hian an ni ho po kha an lahim dam ti thu kha kan lo he thei bokani unrang phanga nimin lama khanin cycle lama te tin heta kuakta kan timaya khang lama te tin sugunu lama te in kana a om le a chung te chu atang puin kan ron puang le don ani nimin lama khanin hei kuakta kan ti hi lamka kho puya tranga kilometer som le pathum vela la a om ania kangwai tong hi chuanin kilometer thum vela la ani hemi kwakta kan ti hi meiti pangal muslim kan ti maya ke ni zofa lampa manipura omte chuan heng ho khosak na hi ania hemi kwakta kan ti a hian tuna pangal muslim kan ti te hi an population hi singkhat an tin lo point sangria ta tanga singkhat in karvel hi an ni anga helai buda hian pangal ho hi an khossa a kungri taka tanga lo om to an ni ani helai a hian sumdonga mi hausa po engi monizat an om ve a chung te chu arambai tengol hovin imfola tanga local mi pathum ka tun ma kanan lo kit ne pa khang te kha an ngai sa po ni in kan ria a khang te hinga pakhat kha an ron chua ti te kha hiat ani boka khang te he na khanin poisa crore ni an demand ani an na tur khan khanga bang khanin tuna kuakta a pangal muslim kan ti te khanin an du lo kong zo na te an nia khatian boina khanin a pangal ho jinga po hiam pheiking po te po an lo oma khang te khan silai an meri ta ka khan tuna kuakta pia loka hianin arambai tengol ho an oma chung te chuanin pangal muslim ho bin ron kap ani ta ti in ani ho point pangal ho ka an kap le ti kha kan lo sia amaro chu ato lama hian arambai tengol ho hi an tan chita ti thu kha kan lo sia hei amuna om kan ni lo awang hianin kan chanchin kan han riat na te hi adik siange dikche do mi ero jong kan confirm thi lo wani thu kan an riat da na chuan tuna kang vai pula asam rifle omte vakalin kha an duai na kha anwa ti fel sak thei ti te po kan lo ria ni tin nimin lam thu kha sugunu lam kan lu chil ma in kan han puang le anga nimin piazana buaina awangin police head constable simlal pol kha siwanan sure SP kha ni la dismiss awangin tuna lam ka kho pui chunga ke ni zofa
Jong song te kha SP kha anvalu khunga wiring te kha lo kha ania tisa nimin lama kha anin ITLF te chu anin darkar sabhi padi chungin lamka police SP le lamka deputy commissioner DC kha anin lamka khopui chua san turin an lo warning an lo pe ania chan chu SP kha anin tuna siam lal polo kha adi asas pen sa wangin khata lamka ko puichunga DC khanin firing order ape ga wanga sipai ho khanin mi puipung khom kha kap be chawan ni awangin kan ni puite kan mi le sa te chunga khati anga firing order ape ga wang khanin kan hu tin kan mi pui ho tu ITLF te le mi puite khanin tuna SP le DC kha datar som ni pali chunga chua san turin warning an pe akhati ang khan helicopterin lamka khopui kha an chua san ani ti nimin lama po kan ron soi tu in dan ria khati kan nimin lama kan lamka khopui chunga shut down an puan ba ka army in flag march anti don ti te kha ani awangin nimin lama kha chon lamka khopui chunga mi pui wak vel kha chuti wakin an lawani ti te po kha kan lo he thei bokani ti chu nizam lam dar sari vela tangkhanin chanchin kan an riat thei dana chuanin khamen luk kan ti tuna saibul nilininga ma ani thumlai meite hovina continue anvalu khalama tangkhanin chanchin kan lo riat dana chuanin meite honen anin be chan le to kan ti kha khang kha thu kan lo hia tu kin theng hian enge chanchin te kan la he chiang lawa thi le hiam engza nge an ti te po kan la he lawani amaro chu tu na khamen lok sai bul satam kan ti cycle lam kong khang lama khan in ka na chu atlenga ni ti kha kan han he theya tin nizan lama khanin suknu kan ti sukunu kan ti thina chu aming dik tak hi suknu ti tu hi ani ya SUGNU ani suknu muna meiti ho khan lai lop hai lama kan unaw kan volunteer duty te an ron kap le azan khuwa in ka na omani ti te po kan lo hi ani kan an soidu chu tuna lai lop hai le suknu in kara hian run lui hi aluanga run lui hi sei tak thui tak aron luan nu ani awangin Manipur lui chi rang ten Thobal lui te tin helama tui thapui lui te tin lui peng dang ten aron fin tla chela ti chuan tuna tui bang pui loktak kan ti sira hian ron luangin he ta kumbi kan ti a thanga kan ti na huna hian keini lamka district atanga ron luang ta tui thapui kan ti a chung ne chuan ithaya hianin anin luan fina chuta tang chuan ron luang tla zelin tuna suknu kan ti na hun hi atleng tla sugunu kan ti na hun a hian run du hi awang zong po azau tham to karin swal lo chuanin hemi suknu hi voi tam kalo kan to thina kalo kai to thina ka tang walain helai mun na po hin voi tam kalo kai to thin alo bera lam zavel awang po ni turin a hiat theya chutiam chuania meite hovin suknu atanga lai eng lek hole meter zaruk vel chu zaruk atanga sang khat in kar vel ani don ani chu wangin meite hovin eng angin ron kap ma se kantan hi chuanin athau omlutuka arin omlowa achan chu AK47 te 9mm carbine te ani lo le silai te thamlam panga ka hi chuanin arrange ating phalo hima amaro chu tuna self loading rifle kan ti SLR te 303 rifle te ani lo le 5.56 inches heng te an ron ka po hianin ami hing po ka fu se chu ti anga thi pui khopana in silai mu hianin adeng na to don lo ti hi a hiat thegani amaro chu kan volunteer te hianin
lai pui mangin an chang let ve ania kan lai pui te hi kilometer khata tanga kilometer ni tlenga kap pha ani an bom ka chu te hi chuwam chuanin asipai tong taka a effective khop maya tin kan lai pui pu te po hi training thata ka pe khi an ni awangin lai pui him hi an han siam atang hian an testing le a angle chi rang hian in an kap ta a 45 degree angle kan ka chuanin kan lai pui mu hianin meter engza tlinga hange awa awatlak thei ti te khati ang kan a degree chi ranga e siamin an kap thina ni chuti ang chu ani awangin kan lai pui pu te po hi kong khata chuanin an fak om hle maya meite ho an chen na hun tuna sugunu ven atlak na ate hianin atlak na hun han puak dar na hun te chu lau om takani khati ang kha ni amaro chu kan soi photo ni zan lama nimin lama te ko kan lo puang to a sugnu kho puya hianin amania an ka na awang khan mi pui kho pui chua sanin mundanga an om to kan ti kha khati ang kha ni awangin hei angin nge ni zan lama khanin bom ta khanin mi pui ho jinga khan na atho kan thelawani athi le hian on om mai heya amaro chu swing te chu report kan la mu lawa tin kan han soi du le pakhat chu nu kho pui chunga hian Assam Rifle te tin BSF te pon om awangin sipai Assam Rifle le BSF te om na mun khachu an target lawani ti aro jong kan han soi le du ani khati ang khathil om dan ani a tuna hian kan malama hian engtin nge buai na hi om chhozel don ti ero jong kan thelawani arambai teng kol ho po ni zan lama khanan ron kal le nge yin kan lo he bokani ole khang te kha chanchin tlang pui voin attana kan han pe thei te chu ania enge mo thi thengte a om ani chuanin i tlai lama report kan ron pe le tura da ilamo pero ole hey report ngai nom tak kim chang box si rin tlang box si ni tin hariat chuang chum lo chat lo in len ti ta hi kovel mun fanga zo fa te tan a chen pa kom viewin kan ria nakina imalam hunze turatan po official na thajok te tin hetian hun rem chang hun thajok nei ja tu hian du sak na kan hlan che a tin atluk je hi kovel mun ranga zo na ta zo fa om jong te poin pe thar leila a tho me ole pipo kalom khok mai hei ram le nam tan hianin kan ve a kan pi thei tlem sia amaro chu kan thiam ang tok le kan riat ang tok te ti in kan lo experience na hey zoram khovel hi thei patop chu in thangwal kan ilaya tang to khanin tun ma kum som nga malama tang to khanin zoram khovela hian kazin kual thina ti chuan kan unaw zo fa te tong chi rang hi le thei patop chu hian kazir ve thina chutiang chuanin kan unaw abik takin Manipura zo na tak chi rang om te hi kathiam kim veka in hei Arammi trong ti mai la salrang ho trong te Assamese Bengali vai trong ti ang reng te heng te po hi kan lo thiam ve a chu wang chuanin hei thei patop chuain kan ti theina mual la ti in kan unaw zo fa khovel hun rang om te hianin Manipura kan keini in unaw om ve te hi kan in lungrwal lo chang te po atama indu ang poin kan lo om na tam tak om thin ma se kan chanchin hetianga mi te mu sit le hetianga har sat na le boina tam tak kan han to ta ka hi chuanin nang ni po in ril ruai min pai ve renga keini hi kan om da na phe hi chuanin khomai thak po kan ni lo na tam tak om thinang amaro chu in thi pu sen puite kan ni miao awang hianin in ril ru in min vei renga ni ti hi kan riat awangin kan thiam ang le kan riat thei ang te thei patop chu in heti ang hianin
report karon pe thina ni ole voina kan chanchin lo ngai thatu zofa khowela omzong zong te in zawain ni man nuam veku kalome